Samulani bafethu, namhlanje ngixoxela isitori bafethu, yabo ngixoxela isitori namhlanje. First of all, before ngixoxa isitori ngizothi kuni ayikho into ethiwa umngani emhlabeni. Ayikho lonto leyo. Okay, bafethu bona mina ndaba nomngani nebafethu mina. Yabo, aba ne best friend ever ebomini bami. Was the first time ever bani best friend. Nayibona leyo nto leyo. Yeah. So I think misifunda grade 10. Yeah, misenza grade 10 ne best friend yami. Senza umculo, siyacula kumnandi kunje yabo. Yazi manje ama-beast mos, ama-beast always like abhekelana kuyo yonke into yabo, because mina vele background yami ayibheda kakhulu bafethu, to the point ukuthi best friend yami mina ngoba kungcono ke yabo, because mehlanda semasababusini yabo, ehlanda ethema lakhe, so life yakhe mayingcono kuneyami, so mesikwazi ukuthi namakubheda kimi at least sisqueeze indaye kibe, yayibona lonto leyo. Okay, akho nkinga yakhe. So shout 10 kumnandi kunjiyana, hayi life iyaqhubeka bafethu, yonke into like ihamba accordingly, nayibona lonto leyo. Funa umbonisa best friend dangerous iphi. Hayi ke bafethu, akho nkinga, ndiyamthemba lo muntu manje, ndimthemba ngempilo yami, because like kunezinto mengenzela zona, even the family yami yakwazi ukuzenzela zona, uyayibona into especially manginabazali, nayibona la life mosiphetha kanjani. Okay, akho nkinga. Hayi best friend yami seniqala umculo ke ngokuthi manje umculo maqala waziwe kalungu, uyayibona into leyo. Asinamali yokurecorda, asinayo nesend bafethu, yakuthola nama uniform ethi habheda, yayibona into leyo. Okay, akho stress, even nomkhero, yabakho umkhero le into zama lunch box intondona asinazo, yayibona into leyo. Okay, akho stress. Hayi achoose macala abe ngumuntu ukuthi manje ukwabo khona hi-fi like sound system. Hake sirecorda la sound system, sibenzisa amafoni wethu, first song sishaya ibe mnandi benje ya. Into mengithanda about achoose macala was always finding a way to hustle, yayibona into leyo. Macala ngicabanga faster than anyone, yabo, even faster than me, and mengibona special kunami yabo, asabe ndimthanda. So kwenzeka ke bafethu ukuthi macala ke ikile ngimfostana ngayo, yayibona into leyo. So manje singiyamthemba yonke into angifakwe ngiyithemba, yayibona into leyo. Macala ahamba khona eMakasana, macala ahamba eMakasana, kusho ukuthi oyejutha producer abathi ukuthi J Cartoon. If you want a video, shout out to J Cartoon. Abaya oyejutha J Cartoon, yayibona nje le. Hayi amjuja J Cartoon awavuma ke wesikele umuntu athi macala mefika na hayi netime lami, because time lakhe mesipenda about agency labantu abathengisa izindlu and stuff yabo. Yeah, mesipenda ezinjalo yabo. Time lami lisebenza angazi Copperton something like that. If like inazazi ama agent lathengisa izindlu, I think Copperton or something, in a sticker si green na blue no yellow something like that, la khona lamakhala kanjani yabo. Time lami libhayisa izindlu ndondondondon sobhadala imali yakho yabo. Okay, khona amacala vele avuma uDJ Cartoon was the first producer ever ngangena e-studio, ngiyaqala ungena e-studio la. Hayi safika siyangena la e-studio, angaze ngarecordwa mina, ngazi fokole bafethu, ngijalo ibona ama-TV lento le, angaze ndayibona yenzeka live, yayibona lonto. Okay, akho stress ke safika ke la bafethu, kumnandi kunjani, yayibona lonto. Hayi ngena e-studio phela yabo. Itrack khona sisibhalile, dala sayibhala itrack khona sayiriyasa siyayazi yabo. Hayi siyangena la siyabulala e-studio asikayo. Macala futhi mekwazi ujuta emacala mecwebo ukujuta ajuta abantu abadala kunathi, because uJ Cartoon memdala kunathi, umuntu omdala le kunathi, mokubhuta omdala, yayibona lonto le. Amjuthe DJ Cartoon enze ukuthi manje njani asinike itrack, yabo, asinike itrack, asibhadalanga, and that time was cheap, ku 350 wenza ingoma eyodwa yabo, asibhadalanga. Okay, akho nkinga, ingoma siyitholile, ingoma inswembu ibiza ikashi lami, it's the best song bafethu, sifakela la lizwi njani yabo. First song, yayibona nje le. Okay, bakudala fethu, I think 2012 or something if I'm not mistaken, man, akudala ngitshela yona bafethu. Okay, akho nkinga. Hayi vibe bafethu, bezindaba zani, bezindaba zokuthi ingoma sesinayo manje masesikoleni sidlula ka Cartoon phela. Manje
uma choose macala eThemalakazi ngento uzasibhadalele elesikonta 350 eyibona into le sekakeli phela la manje asakwazi odlula mina sihambe long distance every day and manje masesikela dlula khona lapha and lapha ne shortcut manje mina sihambe long distance every day neyibona into le so macala manje yasikhawatha manje yabo ayi chubeke bafethu akho inkinga ke chubeke saphusha namacala macala kwenzeka kumacala live macala bethu macala lesenda idlula ke le kwenzeka kumacala athole connection macala yabo azazongilanda next day macala wami ngithi macala athi macala ntwana yami yazi ngithola idile lenswembu bafethu mina sihambe kusasa seva meeting emeetingini va utshelinye ikasi no iphumulo okay akho nkinga nomacala yabo sihappy phela nomacala bafethu ukuthi manje into zahlangana phela zomculo manje ubume buyachange yayibona into le okay akho stress hayi sifana nomacala bafethu ukuthi manje macala ngithanda umbona uDime man macala phela ndiyamazi ufana nami like singongcoli like asithanda ubani into dade macala uboleka amateki yayibona into le boleka idrip uyabona kusisikomi macala wethu khona macala mesifunda naye yabo hayi angembiza amagama abantu bafethu yabo manga kusesenjalo bafethu okay akho nkinga macala uNtswembu mina ngikho uNtswembu ngicosha impahla zami nje like yabo mara mangele mntu macala utheni nefuna uba clean kanjeni yabo akho nkinga hayi sivale macala sifike ngempela vele ke iphumulungu sime stop sign ntazi stop sign asime lapha bafethu kuvele bafethu ijeep bafethu elimnyama bafethu ha mangale phela izimoto lezi sijwayele ukuzibona thina ema TV izimoto lezi sijwayele ukuzibona zidlula kuma freeway yayibona into efana leyo or moya emode ayime le moto le tagibelana ngimbona macala no yazi lo muntu odriver lo macala uyamazi indlela like afree ngami mina ngakho free phela angazi fokole yabo sigibele masigibela la emotweni kwamama bawu2 yimi nomacala shimini su4 neyibamba lawe okay la mama lapha gibele phambili thina sigibele emuva la emuva kwama seat la phambili angisho udriver ube umuntu ohlala ngapha uduzana udriver and then bekhona ama seat la emuva ehlela emuva nayazi ijeep bafethu njani okay singene la hayi iva imoto bafethu efike McDonald's was the first time ever in my life inamba bafethu ngene McDonald's mina bengijwaye nakhona McDonald's like mina ndiyazi njengento esilungu yayibona into le angaze ngaye McDonald's like into engibonela kude man like angiso because even nasemakase nami mpluma khona mengekho McDonald's lapha yani yabona into zabo restaurant mesingekho like ngibonela kude even akule mall esiyakuyo ile esishizini yayibona into le ayisafika la sahlala ematafuleni lapha yana ke babuza ukuthi sifuna ini yayibona leyo nto le manje mina yabona angaze ngangena endaweni kanje yabo mina ngithi noma yini yabo ndimbole mama lo ukuthi uzama uhleke yabo but ke akhipha icomposure yakhe yabo akekho inkinga kahle lapha yana sibuzwe about music mina ndiyathanda ukukhuluma ndakwazi usithengisa yona sikamntu umculo yabo andiyathi ukuthi hayi thina siqala umculo kanjena siyazibona sifike endaweni sona yabona ngibona mina opportunity ukuthi manje sashaya nomacala singena phakathi egamini yayibona leyo nto hayi okay kuthenga ugawulo kuzigawulo kugawuliwe nayibona into le akuyagawuliwa ke sithengela amabheka ke nama drink akhona bona basithengela ama chicken folder okay akho nkinga mengazazi those days ngizazi sekumanje sengivulekile nami sengikwazi uhasika sengizenzela izinto okay akho nkinga hayi ke kudlo benje asibuzwe ngathi yonke into hayi sicede meeting yomculo yokito but umoya mawugculisekaka ukuthi hayi man size ngomculo lapha athi sikhuluma kakhulu ngomculo la kubuzwe ngathi kakhulu about ama background wethu uyabona manje into efana lezo manje ngiyazibuza emculo umuntu awanda zikhiphane la yabo ndi lost kumnyama ebusweni bonkawo yabo akho inkinga abafethu ke sibuyele emotweni sivaye ayi lo mama lo drive ijeep asibonise kwakhe yabo angeke ngishaya kephi because abanye abantu abangazi bazosayide story lesithu kezala yabo ayi sifike lapha yana bafethu yabo masifika lapha yana ayike sifike kumnandi kunjana akho nkinga ke yayibona lonto ayisangena ke kumnandi yabo
ayike leyo mama lasithatha sifake elinye room da yabona elengane yakhe lihle bafethu lihle mengicala ubona iroom elikanje ama bachelor room those days like mewengekho phela yabo bachelor room yeah shaya fresh screen bed shaya couch bathroom ngara you mangicabanga ngisuka khona mina ngisemakasana endaweni fethu enjani yabo ngiyakhuthazeka ukuthi azini our dream come true manazi into ezinto esizibonayo like yabo siyabonisa ukuthi siyava nowachuze macala uyakwazi hasile yabo ngisho njalo mina asibeke lapha la mama lwana manje senyana abuya azosilanda yabo mekefika athi nobantwana bamazi as a nice day to meet you yonke into sokhulumana lo muntu lokhu uma nomacala efonini mina like ndikhona nje ukuthi nje umacala yabona uhamba nama khonkinga ayike asinike 100 rand athi no 100 rand lo 100 rand lo ngakho ngisho u310 lapho lo 100 rand lona nginika wona ukuthi ngigibele ukusuka lapha yana kasilelo electricals was cheap those days I think it was 9.50 uzinika 100 rand angahlanya tiyasesa ya dream come true for real yelana ke ubona ke manje into iyenzeka lento le bafethu uyayibona lento le ayike bafethu asinika 100 rand yabo masinika 100 rand okay uthi ukhuluma nomacala yabo ukuthi kwangeke kwenzakaleni socede efonini kamacala uzoceda nomacala atshele mina ukuthi kwenzakaleni yonke into efanele sekanjani for ukuthi sikwazi ukuqhubeka siye phambili so bafethu part 2 ngizonishayela yena mani comment anocele yabo lonto le if like ni interested ngizoshaya part 2 bafethu ya understand ngiyastopha manje la.